angeke ngiwakhohlwe maholide aDecember 2024 ukuqala kwami ukufika ePitori kaThulane ongumunye wabangani bami. Ngifika njani kaThulane ePitori? Ngalandwa ekhaya eDondoni, ngilandwa nguGiven, i-best friend yami, yathi omunye wabangani bethu uThulane usimemile wathi sizodlela i-16 December kwakhe, kuzabe bese sihlalile nje malanga bese sibuyela naye emumva eDondoni siyodla maholide lawe uKhisimusi neNew Year's Eve, New Year's Day, uyabona lawo malanga lawo. Sahamba endleleni ngithi kodwa mina ukuya emzini wabantu angithandi ngoba akulaleki, uyabona nje ukulala ekamereni ongakajwayeli, kulala kilo ubuthongo abufiki, uyasaba ukuthi noma ungakasuthi usho, yabona. Ngicabanga ngaloko bengithulile nje endleleni. uGiven sola ngibuza athi kodwa u-right? Ngithi hayi ngi-right. Sathe masingena kule ndawo la uThulane ahlala khona ePitori, ngabona kuthulile, kunganabantwana, kunganalutho emgwaqweni, kuthule qwaka. Ngayibuza ngathi mina lana abantu abahlala khona bakhona? Waphendula uGiven wathi hayi bakhona abantu abahlala lana kodwa akusindawo ebhizi. Ngathi mina yini igama lale ndawo? Wathi hayi iMenlo Park, le ndawo lena isePretoria East. Ngathi oh hayi ithulile yong. Hayi azange kuphela isikhashana wema phambi kwendlu double story. Wathi akamile lapho wabese ukhipha ifoni uyafona. Wathi angaba sefonini, ngamuva athi yeah uthini, ithini code? Wabese uvula ifasteri ucofa omunye umshini olengela ngasegeyithini. Yeah, lo mshini uneyinombolo ngathi ifoni. Wacofa uGiven kwavuleka igate. Ngathuka ngoba kwathi akuvuleka igate kwavela utshani obuhlaza klaba. Yeah, ngithi ngibuka emasayidini ihamba le moto ku driveway, ngibuka lamaceleni ukuthi kunani. Ngabona i-swimming pool ehlaza, uyabona ukuthi kuhlaza lapha emanzini nje, kuve kungathi kunamagweba aphuhlukayo lapha ku-swimming pool. Ngacala ngathuka ngathi ngabe lana sizolanda ini, ngoba bengingacabanga ukuthi uThulane uhlala kuleyo ndawo. Ngabuza ngathi sesifikile na Given la siyakhona? Wathi yebo lana kukaThulane. uThulane waphuma agcoke igown, wathi bafowethu anginilindelanga eliso ngoba safika kubo 5. Yeah, 5 ntambama. Wathi mina benginilindele ukuthi nizawufika sekumnyama, ngihlalele lana ngibukela iTV, kukhona abantu enginabo bengithi bazohamba nina ningakafiki, nithi nifika ningithole sengingedwa, kodwa ke ngiyacabanga angeke nibe nenkinga ukuthi nizazise kubo. Hayi wathi uGiven kuya ngokuthi bobani labo bantu, asingeneni. Sawube singena, usihola ngaphambili uThulane umnikazi wendlu. Sathe masingena sathola kunukelela kamnandi, kunabanye abosesi abathathu. Labo sesi abathathu ke bebagcoke amaloko abampintshayo, akhipha yonke into. Ngaqala lapho ngasaba ngithi mina ikuphi la ngikhona khona. Omunye walabo sesi weza netray, le tray igcwele ama-fruits, lomunye une-tray enama wings, inyama ehlukahlukene, ama-wings, ivorsi kuqotshiwe na lenye itray inama-fruit inhlobonhlobo. Wathi uThulane zizweni nisekhaya madoda, wabese usitshela amagama alabo sesi. Wathi hayi lona nguyibani. Hey labo sesi lamagama manje njengoba ngikutshela le ndaba angisawakhumbuli ngoba ingqondo yami beyisaduma ngingabelieve ukuthi ngikuphi, ngoba ngathi hayi mina ngomile. Ngathi ngomile. Wathi omunye walabo sesi ufuna ukuphuzana. Ngathi mina no, ngithi ngomile nje engizama ukusho ukuthi ngifuna amanzi. Wathi uThulane cha, mhlawumbe usasaba, ungasabi njengoba uzoba nami la endlini yami for amalangana nje athile. Ngifuna ukukukhomba ukuthi mawomile uye kuphi. Wangibamba ngesandla sakhuphuka idebhisi. Le idebhisi bekuyidebhisi engigcina ukuzibona emafilmini abo Van Damme, ngathi ziyajika ziyaphezulu kanje, kodwa ayisukuthi zi-straight, bezingathi nje ziyajika like snake like, uyabona lokuthi kuyajika kanje. Sakhuphuka ngive ngibambelele
ey'nsimbini zazo ley'tebhisi eziyaphezulu. Sathe singafika phezulu wavula elinye ikamelo, wathi akalivula le kamelo linamafriji adumela phansi athi ya ngawabuka lamafriji, angiwabuka lamafriji phakathi aney'nhlobonhlobo zamabhiya. Angithi ngibuka emthangaleni kufakwe amawayini, kodwa la ngabe sekhona kuphakama inhliziyo ngangakholwa into engiyibonayo. Yilapho avula khona ikhabethe nje elincanyana, alivula ngesikhiya, ya alivula ngesikhiya esincane sifishane lesikhiya. Wathi akavula kwavela amabhodlela ama-whisky ahlukahlukene. Wathi lana-ke amabhodlela ama-whisky, khetha olufunayo. Ngathuka iy'ndebe zomlomo zidlala kodwa ngingakhoni ukukhuluma. Wathi mfowethu, ufuna ubhiya na? Nawo amafriji noma ufuna i-whisky kulawa la ngivula khona kule khabethe leli. Ngathi ngiyabuka, solo ngiyabuka ngabona lama-option angikhethisa wona amaningi kakhulu. Ngathi hayi mfowethu, ngizosiphuzela amabhiya, angifuni ukuthi ngithathe i-whisky. Ngizathi ngithathe i-whisky lana, ngithathe i-whisky oyibekele ama-special occasion. Wahleka wathi kanti wena usiyi-special occasion na? Wadonsa ibhodlela engingalazi, lime ngenye indlela, libhalwe since 1805. ya asola agcoka igawuni, ngamlandela. Wathi ungavali lapho, singama-out akuhamba lamantombazane sizawubuya sihlale lapho. Ngamlandela sesehle ey'tebhisini. Wathi ngisaza kukhomba ukuthi uyolalaphi. Kodwa nje namanje uma ngicabanga ngale trip leya, izinto ezenzeka ngabo 7-8 ebusuku ukuya lena angeke ngayikhuluma, ngoba sathe masifika, khumbula phela uThulane wasitshela ukuthi lamantombazana asendleleni ephumayo. Kodwa ekuseni ngavuka nginomunye wabo ekamereni. Uyangizwa mina? La ngathi ngivula khona amakhethenisi, ngibuka ngaphandle, ngabona iPitori ngiyibukela phezulu. Ukusho ukuthi la bengikhona khona bengu-second floor. Ikamera akanginika lona ukuthi ngilisebenzise belila phezulu. Uyabona ukuthi ngime ku-balcony, ya ngema ku-balcony ngayibuka iPitori. Ngathi ngisayibuka nginikini ikhanda ukuthi boThulane sihleka nabo eDondoni, sihamba iy'ndawo ezijwayelekile nje amathaveni, kanti bona bazi iy'ndawo eziphezulu kangaka. Ngathi ngisanikeni ikhanda ngeva umuntu angishaya ngemumva emahlombe. Ngathi mangijika ukuthi ngubani lo ngishayayo, ngathola kunguye loyo ntombazane engivuka eceleni kwakhe asagcoka igawuni emhlophe bha, aphethe inkomishi yekhofi, inukelela kamnandi le nkomishi yekhofi. Wathi ushukela kawufaki ngoba akazi ukuthi ngifaka bangakhe boshukela. Ya ngavele lapho ngabuza ukuthi hawu, wazi ngani ukuthi ngithanda ikhofi ekuseni? Wasmile wathi indlela yokuthi umuntu wesilisa akuthande umuntu wesifazane kumele unakelele isisu sakhe. Ngila ngabona khona ukuthi hayi khona